Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kebabandum saudara-saudara lun sebangsa dan setanah ia, orang yang nak orang momon sejarah bagi kitanya apa yang kali berlaku oleh pemerintahan Indonesia, serdadu Indonesia kepada para syuhada kitanya, saban-saban kitanya tak kirim Al-Fatihah dengannya tani saban-saban butruk dan puluh kubu membandum para syuhada pejuang Aceh. Al-Fatihah. Warahmatullahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Mei 27, 2022. Dalam bulan Mei terjadi 2 pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di Aceh yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Tragedi Simpang KKA Dewantara Aceh Utara dan tragedi Jambo Kepok, Bakongan Aceh Selatan. Tragedi Simpang KKA 3 Mei 1999 juga dikenal dengan nama insiden Dewantara atau tragedi Krungguku. Adalah sebuah peristiwa yang berlangsung saat konflik Aceh pada tanggal 3 Mei 1999 di Kecamatan Dewantara, Aceh. Saat itu, pasukan militer Indonesia menembaki kerumunan warga yang sedang berunjuk rasa memprotes insiden penganiayaan warga yang terjadi pada tanggal 30 April di Cuat Murong, Lok Sumawe. Tragedi Jambu Kepok pada 17 Mei 2003 adalah sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Jambu Kepok, Bakongan Aceh Selatan. Sebanyak 16 orang penduduk sipil tak berdosa mengalami penyiksaan, penembakan, pembunuhan di luar proses hukum, dan pembakaran serta 5 orang lainnya turut mengalami kekerasan oleh anggota TNI, para komando atau Parako, dan Satuan Gabungan Intelijen. Oleh karena itu, kami Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF dan Aceh Sumatera Kultur atau ASK di Denmark mengecam dan menuntut Indonesia atas semua pelanggaran HAM di Aceh. Aceh, Merdeka! Maluku, Merdeka! Papua. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today is the last Friday in the month of May. On this month of May, there were 2 serious human rights violations in Aceh, which were carried out by TNI and Polri. The tragedy of the intersection of the North Aceh Dewantara KKA and Jambo Kepok tragedy. Bagon South Aceh. One of the incidents were KKA intersection tragedy on May 3rd, 1999, also known as the Dewantara incident or the Krungguku tragedy. And it was the incident that took place during the Aceh conflict on May 3rd, 1999. In Dewantara in district Aceh, at the time, Indonesian military forces opened fire on the crowd of residents who were demonstrating against the incident of mistreatment for residents that occurred on April 30 in Murong, Luxembourg.
The second incident that happened, that also happened in May. The Jambu Guba tragedy on May 17, 2003 was an incident of gross human rights violations that occurred in Jambu Guba, Bagonikan, South Aceh. As many as 16 innocent civilians were subjected to torture, shooting, extrajudicial killing and arson, and 5 other people were also subjected to violence by members of the TNA, Parago, and the Joint Intelligence Unit. Therefore, we, the Aceh Sumatra International Liberation Front, ASNLF, and the Aceh Sumatra Kultur, ASK, in Denmark condemned and sue Indonesia for all human rights violations in Aceh. Aceh, Merdeka! Papua, Merdeka! Maluku, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh din ba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I dag er det den sidste fredag i måneden 27. maj 2022. I maj måned var der 2 alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Aceh, som blev udført af TNI og POLRI. Tragedien i krydset mellem North Aceh, Dewantara, KKA og Jambu Guba Tragedy, Bangkokan, Aceh Selatan, KKK Intersection Tragedy, 3. maj 1999, også kendt som Dewantara-hændelsen eller Growing Gegu-tragedien, var en hændelse, der fandt sted under Aceh-konflikten den 3. maj 1999 i Dewantara-distriktet. Aceh på det tidspunkt åbnede indonesiske militærstyrker ild mod en skare af beboere, der demonstrerede mod hændelsen med mishandling af beboere, der fandt sted den 30. april i Kodmurung, Luxembourg. Jambu Guba-tragedien den 17. maj 2003 var en hændelse med grove menneskerettighedskrænkelser, der fandt sted i Jambu Guba, Bagonikan, South Aceh. Så mange som 16 uskyldige civile blev udsat for tortur, skyderi, udenretsligt drab og brandstiftelse, og 5 andre personer blev også udsat for vold af medlemmer af TNI, Paracommando og Joint Intelligence Unit. Derfor fordømmer og så sagsøger vi Aceh Sumatra National Befrielsesfront, ASNLF og Aceh Sumatra Kultur i ASK i Danmark, Indonesien for alle menneskerettighedskrænkelser i Aceh. Aceh, Papua, Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah negara Aceh. InsyaAllah negara Aceh. InsyaAllah negara Aceh. Allahu Akbar.